B. Mau kemana itu? Dedek mau beli apa? Shh. Mau beli apa? Gini. Ya, yang ini. Pulang. Apa itu? Dia mau beli Apa, Dek? Minuman baru. Kinder Joy, Dek. Kinder Joy. Oh, apa itu? Kan mau beli susu dulu. Beli susu dulu, Dek. Beli susu dulu ya. Ya, beli susu dulu ya. Nanti kita ambil lagi. Ayo. Yuk, beli susu dulu. Yuk, kita beli susu dulu. Ayo.